Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда пандемия шартындагы мамлекеттик каттоо кызматынын ишмердүүлүгү тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Жээнбаев Тилек Жанашевич маалымат берет. Брифингди ТЗОдон ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе, Тилек Жанашевич, сөз сизде. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Республикада пайда болгон татаал эпидемиологиялык кырдаал мамлекеттик каттоо кызматынын айрым аймактарында жана ведомстволук бөлүмдөрдөгү иш-аракеттерге өзгөртүүлөрдү киргизди. Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык кырдаал кескин курчуп кеткендигине байланыштуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн аймактык борборлордун талаптарына ылайык мамлекеттик каттоо кызматынын төмөнкү бөлүмдөрү карантинге жабылды. Унаа мамлекеттик мекемеси боюнча 2020 жылдын 19 июлуна чейин Унаа мамлекеттик мекемесинин кийинки бөлүмдөрү карантинге жабылды. Бишкек шаардык бөлүмү, Аламүдүн, Ысык Ата, Нарын, Сүлүктү, Балыкчы, Каракол, Кочкор, Жумгал, Сокулук Москва, Чүй Кемин, Талас аймактык бөлүмү жана Баян Антоновкада айылындагы Риом автобазарынын аймагындагы Бишкек шаардык бөлүмүнүн аймактык аралык сектору жабылды. Мындан тышкары 6 июлдан баштап Унаа мамлекеттик мекемесинин борбордук аппараты аралыктан иштөө режимге иштөөгө өттү. Учурда аймактык бөлүмдөрүнүн ишин координациялоо жана контролдоо үчүн Унаа мамлекеттик мекемесинин борбордук аппаратында кызматкерлери чектелген санда кезектешип иш алып барууда. Унаа мамлекеттик мекемесинин ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат алуу жана ар кандай кеңештерди алуу үчүн 63 31 74 жана 63 39 31 телефон номерларында жана мамлекеттик каттоо кызматынын кол борборуна 119 кыска номерине байланышыңыздар болот. Архив агентствосу ишмердүүлүгү боюнча 2020 жылдын 6 июлунан тартып Бишкек шаарынын Токтогул 105 дарегиндеги жайгашкан архивдик агенттиги карантинге жабылган. Республика боюнча аймактык архивдер аралык иштөө режиминде өткөн. Аймактык бөлүмдөрүнүн ишин координациялоо жана контролдоо үчүн борбордук архивдеринин кызматкерлери чектелген санда иш алып барышууда. Архив агенттигинин иши жөнүндө маалымат алуу жана кандай кеңештер үчүн каттоо кызматынын кол борборуна 119 кыска номерге кайрылсаңыздар болот. Кыргыз почтасы мамлекеттик мекемеси боюнча 2020 жылдын 7 июлунан тартып 13 июлуна чейин Бишкек шаарынын почта бөлүмдөрү санитардык эпидемиологиялык коопсуздугу жана камсыз кылуу үчүн боюнча профилактикалык иштер үчүн жабылган. 2020 жылдын 10 июлунан тартып Бишкектеги почта бөлүмдөрү кайрадан ишин баштап, ошол эле күнү социалдык жөлөк каражаттарын берүүгө башталды. Калктуу тейлөө борборлорунун ишмердүүлүгү боюнча Бишкек шаарынын 12 кичи районундагы Нуркамал 29 дарегинде жайгашкан биринчи калктуу тейлөө борбору карантинге жабылган. Мурда паспортко документтерин тапшырган жарандар даяр болгон паспортторду алуу үчүн калктуу тейлөө борборуна кайрылышса болот. Бул борбордун иши калыбына келтирүү боюнча кошумча маалыматты беребиз. Азия Мол соода борборунун имаратындагы кичи калктуу тейлөө борбору да карантинге жабылган. Бүгүнкү күндө номер 2 тейлөө борбору Валиханов көчөсү номер 2 дарегиндеги, 3 тейлөө борбору Жаш гвардия бульвары номер 4 дарегинде, номер 4 тейлөө борбору Ауезова көчөсүндөгү номер 1/5 дарегиндеги штаттык режимде иштеп атышат.
чет өлкөлүк жарандарды каттоо узартуу маселелери жөнүндө. Чет өлкөлүк жарандары жана жарандыгы жок адамдарды каттоо маселелерине тийиштүү ГРС кызматынын кол борборуна келген көп сандагы телефон чалууда болуп атышат. Ошол жөнүндө эске салабыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 19 майындагы номер 256 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында өздөрүнүн болуу мөөнөтү узартууну калган чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар өзгөчө кырдаал режими алып салынган күндөн кийин 10 иш күндүн ичинде каттоону узартууга тийиш. Каттоо көрсөтүлгөн 10 күндүк мөөнөт мезгилинде айыптык санкциялар салынбастан жүргүзүлөт. Азыркы учурда өзгөчө кырдаал режими алына элек. Ошол себептен Кыргыз Республикасынын аймагындагы жайгашкан чет өлкөлүк жарандар жана жараны жок адамдар өзгөчө кырдаал режими алынып салынганга чейин каттоону узартуу үчүн тейлөө борборлорго кайрылуунун зарылчылыгы жок экендигин көңүл бурабыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын долбоорлору жөнүндө. Түзүлгөн татаал эпидемиологиялык кырдаал карабастан жүргүзүлүп жаткан өлкөнүн санариптештирүү процесстерин алкагында мамлекеттик каттоо кызматы өзүнүн ишин пландаштырылган иш чаралары жүзөгө алып барат. Ал боюнча 2020 жылдын 10 июлунан тартып тейлөө борборлорго кезекти онлайн алуу боюнча долбоор ишке киргизилип жатат. Бул долбоор Ауезов көчөсүндөгү номер 1/5 көчөсүндөгү номер 4 тейлөө борборлорунда пилот түрүндө ишке киргизилүүдө. Эми тейлөө борборлорго барууну пландоого болот. Жарандар Early One мобилдүү платформасынын жүктөп, жардамы менен күн мурунтан кезекке турганга кезекти күтпөстөн кызмат көрсөтүүнү ала алышат. Региондук өнүгүү жагынан 2020 жылдын 21 майында Бишкек шаарында 2 кошумча калктуу бөлөө борбору ачылды. 2020 жылдан ичинде дагы жаңы форматта 3 тейлөө борбор ачуу пландаштырууда. Алар Нарын облусунун Кочкор районунда, Жалал Абад облусунун Сузак районунда жана Чүй облусунун Панфилов районунда. Андан тышкары 2020 жылы Бишкекте авто тейлөө борбор ачуу пландаштырылууда. Кыргыз Республикасынын калкын документтештирүү жагы боюнча функцияларды жеткиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүлүп берүү боюнча иштер жүрүп жатат. Санариптештирүү жагынан трансчегаралык кылмыштуулуктун бетин ачууга жана бөгөт коюуга, коопсуздуу камсыз кылууга жана жарандардын өтүү документтерин жасалмалоого каршы күрөшүүгө багытталган биометрикалык маалыматтарды электронный паспорт колдонуу менен жаңы муундагы паспортту киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. 2020 жылдын 29 майында кызмат менен Mühlbauer ID сервис Германия компаниясынын ортосунда Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук биометрикалык паспортунун бланктарын даярдоо жана жеткирип берүү жөнүндө келишимге кол коюлду. Азыркы учурда кызмат мамлекеттик органдарына жана башка юридикалык жактардын карамагында турган архивдик документтерди сканерлөө жана санариптөөгө мүмкүндүк берүүчү документтерди санариптештирүү долбоору түзүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Андан тышкары төмөнкүлөр иштелип чыгууда. Infodocs электрондук документ оборот системасы. Бул система кириш жана чыгыш документтерди каттоого, электрондук санарип кол тамга аркылуу документке кол коюуга, көрсөтүлмөлөрдү берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Өлкөдө өзгөчө абал учурунда бул системасында 150 мамлекеттик орган өз ишин алыстан иштөө режиминде улантышкан. 25 000 ашык электрондук документ иштелип чыккан. Ноутбук же планшет аркылуу, интернет туташтыруу аркылуу алыстан иштөөгө мүмкүнчүлүк берет.
күндүзгү стационарларга техникалык жардам жөнүндө. Мамлекеттик каттоо кызматы коронавирустук инфекцияга чалдыгууну жана анын жайылышын алдын алуу максатында көрсөтүүнү улантып жатат. Кызмат Бишкек шаарынын 15 күндүзгү стационарларга кезектин агымын уюштуруу жана тартипке келтирүү үчүн Бишкек шаарынын мэриясына техникалык жардам катарында 40 ноутбук, 30 термопринтерди өткөрүп берди. Кызматынын алдындагы инфоком ишканасынын тарабынан иштелип чыккан жана өлкөнүн тейлөө борборлорунда 4 жылдан бери колдонуп жаткан электрондук кезек системасы оффлайн режиминде иштөөгө ылайыкталган. Анткени күндүзгү стационарларда бардыгында эле интернет байланышы жок. Жана бул алкагында, бул иштин алкагында кезекке турууну 2 категорияга ээ. Консультацияга кезекке туруу жана тамчылатма дары алууга кезекке туруу. Жанандарга талон берилет. Медициналык кызматкерлер кезеги менен чакырат пациенттерди. Талондордун номерлери ТВ мониторлорунда визуалдуу көрүнүп турат. ГРС кызматынын кураторлук жөнүндө. Кызмат тарабынан көрбөгөн жана көрүүсү начар балдарынын атайын билим берүүчү мектеп-интернаты медициналык мекемесинин уюштурулуп жана материалдык техникалык камсыздоо боюнча жардам берип атат. Алардын ичинде спонсорлор менен иш жүргүзүлүп, алардын тарабынан 50 комплект СИС жардам көрсөтүлдү. Имараттын ичинин жана айланасынын күн сайын дезинфекциялоо жүргүзүү үчүн өзгөчө кырдаал министрлигинин шаардык баш каармалыгы менен мобилизациялоо уюштурулду. Күнүгө дезинфекция чаралары көрүлүп атат. Андан тышкары саламаттык сактоо министрлиги тарабынан 20 даана кислороддук концентраторлор жеткирилди. Андан тышкары чарба маселелери чечилип атат. Бул сантехниканы оңдоо, суу кулер жеткирилип, ичкенге суулар жеткирилип атат. Андан тышкары мусор чыгаруу маселелери чечилип атат. Бул деген бытовой мусор дегенде жана медициналык отходдор. Ушуну менен маалымат аяктады. Көңүл буруңуздарга рахмат. Тилечен Шочеми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели, представители средств массовой информации. Складывающаяся сложная эпидемиологическая ситуация в республике внесла коррективы в деятельность отдельных территориальных и подведомственных подразделений Государственной регистрационной службы. Так, на сегодня в связи с резким обострением эпидемиологической ситуации и в соответствии с предписанием районных центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора закрыты на карантин следующие подразделения ГРС. По госучреждению УНА до 19 июля закрыты следующие отделы. Это Бишкекский городской отдел, Аламединский, Сокотинский, Нарынский, Солюктинский, Балыкчинский, Каракольский, Кочкорский, Джумгальский, Сокулук Московский, Чуйке-Минский, Таласский отделы. А также межрегиональный сектор Бишкекского городского отдела, расположенный в селе Военноантоновка на территории авторынка Риом-Авто. Кроме этого, с 6 июля центральный аппарат госучреждения УНА перешел на дистанционный режим работы. При этом для координации и контроля деятельности территориальных подразделений установлено дежурство из ограниченного числа сотрудников. Для получения информации по деятельности госучреждения УНА и для получения разного рода консультаций можно обратиться по следующим номерам телефонов: 63 31 74 и 63 39 31 или по короткому номеру колл-центра ГРС 119. По деятельности архивного агентства. 6 июля 2020 года архивное агентство при ГРС, расположенное по адресу Токтогула, 105, закрыто на карантин.
Региональные архивы по всей республике переходят на дистанционный режим работы. Для координации и контроля деятельности региональных архивов в центральных архивах будет установлено дежурство из ограниченного числа сотрудников. Для получения информации также можно обратиться в колл-центр ГРС по короткому номеру 119. По госпредприятию «Кыргызпочта-С». С 7 до 13 июля текущего года отделения связи города данного предприятия были закрыты на проведение профилактических работ по обеспечению санитарной безопасности в отделениях связи. С 13 июля отделения связи города Бишкек возобновили свою работу, и в этот же день начата доставка социальных выплат. Информация по центрам обслуживания населения. ЦОН номер 1 в городе Бишкек по адресу микрорайон 12, улица Нуркамал, 29, в здании торгового центра ДК закрыто на карантин. Граждане, сдавшие документы и паспорта, смогут их получить в кабинете выдачи готовых паспортов ЦОН-1. О возобновлении работы центра будет дополнительная информация. Мини-ЦОН в здании торгового центра «Азия Молл» также закрыт на карантин. На сегодня в штатном режиме продолжает свою работу ЦОН-2 по улице Чагана-Валиханова, 2, ЦОН-3 по бульвару Молодогвардии, 4 и ЦОН номер 4 по улице Ауэзова, 1/5. О вопросах продления регистрации иностранных граждан. В связи с многочисленными звонками в колл-центр ГРС относительно вопросов по регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, напоминаем, что согласно постановлению правительства Кыргызской Республики номер 256 от 19 мая 2020 года, иностранные граждане и лица без гражданства, изъявившие желание продлить срок своего пребывания на территории Кыргызской Республики, обязаны продлить регистрацию в течение 10 рабочих дней со дня отмены режима чрезвычайной ситуации. В период указанного 10-дневного срока регистрации производится без наложения штрафных санкций. На данный момент режим ЧС республики в действии. Соответственно, иностранным гражданам и лицам без гражданства, пребывающим на территории республики, нет необходимости обращаться в ЦОН для продления регистрации до отмены режима ЧС. О продлении срока действия паспортов. В связи с принятием постановления правительства от 19 мая номер 256 среди населения наблюдается неверное восприятие норм указанного постановления в части вопросов, связанных с продлением срока действия паспортов. Со стороны отдельных граждан данное постановление принимается как решение, подразумевающее продление срока действия паспортов для всех граждан Кыргызской Республики. В этой связи ГРС обращает внимание, что в соответствии с вышеуказанным постановлением решение о продлении сроков действия паспортов касается только граждан республики, находящихся и пребывающих за пределами Кыргызской Республики. Так, согласно пункту 1 постановления, для граждан, находящихся или пребывающих за пределами Кыргызской Республики, у которых сроки действия паспортов истекают в период с 1 января 2020 года по 30 декабря 2020 года, сроки действия паспортов временно продлены до 31 декабря 2020 года. Тем самым еще раз подчеркиваем, что данная норма не распространяется на сроки действия паспортов граждан Кыргызской Республики, находящихся в пределах Кыргызской Республики. Информация о проектах. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в рамках проводимых процессов по цифровизации страны, ГРС продолжает вести работу по развитию госуслуг в рамках запланированных мероприятий своей деятельности. С 13 июля 2020 года запущен проект по онлайн-бронированию очереди в ЦОН, который уже запущен в ЦОН номер 4 по улице Ауэзова, 1/5, Алмединский район. В данном ЦОН проект работает в пилотном режиме. Теперь можно будет запланировать свой визит в ЦОН, а граждане заранее резервируют место в очереди при помощи мобильной платформы Early One, которая рассчитывает оптимальное время для получения услуги без ожидания в очереди. В скором времени мобильная платформа будет внедрена во всех ЦОНах. В части развития регионов. 21 мая 2020 года открыты 2 дополнительных ЦОНа в городе Бишкек. В течение 2020 года планируется открытие еще 3 ЦОНов в новом формате. Это в Кочкорском районе Нарынской области, Сузавском районе Джалабадской области и Панфиловском районе Чуйской области.
В 2020 году планируется открытие автозон в городе Бишкек. Проводятся работы по передаче функций в органы местного самоуправления в части документирования населения Кыргызской Республики. По части цифровизации проводится работа по внедрению паспортов нового поколения с использованием биометрических данных, электронный паспорт, которая направлена на выявление и пресечение трансграничной преступности, обеспечение безопасности, борьбы с фальсификацией проездных документов граждан. 29 мая 2020 года состоялось подписание контракта между службой и компанией Mühlbayer ID Service, Германия, по изготовлению и поставке бланков электронных биометрических паспортов гражданина Кыргызской Республики. В настоящее время служба проводит работу по созданию центра оцифровки документов, который позволит сканировать и оцифровывать архивные документы, находящиеся в ведении госорганов и иных юридических лиц. В настоящее время разрабатываются и внедряются следующие проекты. Система электронного документооборота Infodocs позволяет регистрировать входящую, исходящую и внутреннюю документацию, проводить подписание документа через электронную цифровую подпись, давать поручения. Во время режима чрезвычайного положения в стране в системе электронного документооборота 150 госорганов продолжали свою работу в удаленном режиме. Обработано более 25 тысяч электронных документов. Имеется также возможность удаленной работы посредством интернет через ноутбук или планшет. Проект Санари Паймак. Этот проект подразумевает учет всех данных в разрезе Айлюк-Мөтө. Санари Паймак предназначена для автоматизации системы процессов органов местного самоуправления по формированию книги Аймака с описанием кратких сведений об аильном Аймаке, по хозяйственной книге, о составе, уровне благосостояния семей, проживающих на территории. Основным назначением проекта Санари Паймак является повышение эффективности работы органов местного самоуправления и автоматизация работы специалистов в области предоставления государственных услуг населению. В конце хотелось бы осветить небольшую информацию о проводимой работе по оказанию организационной и технической помощи по закрепленному за службой госпиталю стационару, развернутом на базе интерната номер 1 для детей со слабым зрением и слабым слухом. Значит, службой была привлечена спонсорская помощь, были предоставлены 50 комплектов СИС для медперсонала. По линии Минздрава, значит, получены и переданы 80 комплектов средств индивидуальной защиты. Также организована дезинфекция внутри помещений и на территории при содействии городского управления МЧС по городу Бишкек. Также осуществлена поставка кислородных концентраторов в количестве 20 единиц в данный стационар. Кроме того, сотрудниками службы оказана помощь в виде медицинского инвентаря, это расходные материалы. Также привлечены спонсоры для оказания помощи. Была оказана помощь в виде передачи 10 единиц пульсоксиметров. Решен ряд организационных вопросов, это связанное с вывозом мусора, медицинских отходов, ремонта сантехнических узлов в помещении. В общем, все вот эти вот вопросы решаются. В данном направлении работа будет продолжена. Кроме того, оказывается техническая помощь дневным стационарам в городе Бишкек. В качестве технической помощи АГРС передала мэрии города Бишкек необходимое оборудование для организации и упорядочения потока очередей в 15 дневных стационарах. Это 40 ноутбуков и 30 термопринтеров. Таким образом, продукт системы электронной очереди, разработанный госпредприятием Инфоком при ГРС, используемый уже на протяжении 4 лет в ЦОНах, был адаптирован в режиме офлайн работы, поскольку не во всех стационарах имеется интернет-связь. Значит, данная очередь позволяет формировать 2 очереди по 2 категориям. Это очередь на консультацию и очередь на
получения процедуры, капельницы, уколы. Значит, гражданам выдаются талоны, а медицинские работники смогут вызывать пациентов по очереди, а номера талонов будут визуально доступны на телевизионных мониторах. Это вкратце о той работе, которая проводится сегодня в рамках общей деятельности ГРС и в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О ходе деятельности Государственной регистрационной службы в условиях пандемии вас проинформировал заместитель председателя Государственной регистрационной службы при правительстве Кыргызской Республики Джембаев Тилек Джанышевич. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, Пятый канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радио, Самарал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.